Kok kasih lihat mama huruf A. Ya, A. Good job. Baik. Dibalikin. Terus oke, nih lihat. B. Good job. Balikin. Oke. Terus kalau C. Yang mana C? Good job. Itu C. Good job. Itu apa? C mama. C-nya mama. C mama sama C baby ya? C mama, C baby. Iya, C-nya gede sama C-nya kecil. Kalau B gede mana B gede? Ini. Good job. B kecil? Ini. B kecil. B kecil. Yes, good job. A gede? Itu. A yang gede ya, good job. Kalau A kecil? A yang kecil? Oh, jatuh. Kalau A yang kecil mana kok? Nyampe nggak saya? Oh, sakit, kena handle. Oke. Kok kasih lihat mama A kecil, mana A kecil? Oh, oke.